imbaraga ziri mu kubara baravuze ngo imbaraga z'umunaziri ziri mu mutwe we niho hari imbaraga ze ni ukuvuga ngo imbaraga z'abakristo ziba mu mutima si mu musatsi ubukristo bwacu ni mu mutima umutima wacu niwe turinda si umusatsi ni mu mutima niho hari ikimenyetso gukizwa ni mu mutima ubukristo ni mu mutima ubunaziri ni mu mutima iki murashobora kutagikunda kuko tikivugitse neza nta muntu ukunda intambara ariko ubuzima bw'umukristo buba mu ntambara ibintu byinshi turabirwanira turabishakisha kuza kubwiriza hano turabishakisha turabirwanira kuyobora amateraniro turabishakisha turabirwanira kuyobora korali kuyobora ministeri kuyobora amatorero byinshi turabishakisha ndetse bimwe na bimwe tubikorera amatora haleluya tukabirwanira kugira ngo tubwirize kugira ngo tuyobore za ministeri kugira ngo dukore iki ariko se ninde muntu mwabonye urwanira gusenga bavandi abantu bose ntabwo tubatega amatwi haleluya ibintu byose ntabwo tubireba buriya kubwiriza ngiye kubwiriza umuntu utabishaka ntabwo yampa umwanya anabireba online agasanga ni fideli yabifunga kubera ko atabishaka ariko nasengera umuntu ubishaka n'utabishaka haleluya nasengera umuntu uri hano bigakunda nasengera n'umuntu utari hano bigakunda kubera ko amasengesho agera kure kandi wasengera umuntu ukureba n'utakureba kandi agakora haleluya niyo mpamvu gusenga bigira umumaro haleluya aho akashi ibitwica bibaho aho duhagaze ku ruhande rwacu nibidukiza tubana nabyo umukwe arahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye umwanya mwiza nk'uyu ukuba ahantu imbere yawe duciye bugufi turagusaba ngo udukoreshe tube igikoresho cyawe kandi cy'umumaro uyu mwanya udukoreshe turitanze ngo udukoreshe mu izina rya Yesu tubisenze amen haleluya turashima Imana ko twageze ahantu n'Imana yabikoze ni nayo dushimiye ababivuze amazina ni Fideli Mutabazi niyo mazina yanjye nsengera mu itorero ryitwa Welize rikorera Kimironko hafi no kwa Mushimire niho dukorera umurimo w'Imana tuze kurambura Bibiliya zacu dusome mu Bacamanza Abacamanza 13 Abacamanza 13 umurongo wa 5 musonyi mwiza zo kudufasha Abacamanza 13 umurongo wa 5 hanyuma nanone ndi umuntu aturebere igitabo cyo kubara 6 bice 6 n'umurongo wa mbere wageze mu Bacamanza ibice 13:5 yadufasha Abacamanza ibice 13 umurongo wa 5 ndabona shaka kuba atari yego yego kuko rero nuko rero ntihazagire umwogoshi niwe uzatangira
uzitangira gukiza abayisiraheli abafilisitiya. Uwo mugore asanga umugabo we aramubwira ati umuntu w'Imana yaje aho narindi afite igitinyiro kandi asa n'umumarayika w'Imana. Ntabwo namubajije aho aturutse, nawe ntiyigeze ambwira izina rye. Komeze. Waje mu kubara. Nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana. Numvise bitandukanye. Hari ufite Bibiliya yera? N'abadusomere. Some mu izina rya Yesu. Yego. Aravuga ngo kuko uzasama ukabyara umuhungu, yego, kandi ntihazagira umwogosha kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi ni uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore ahera karaza abwira umugabo we ati umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso ye hasaga n'aho marayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Waje mu kubara. Kubara bice 6 murongo wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati yego, bwira Abisirayeli uti umugabo cyangwa umugore niyobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri, yego, ngo yiyereze Uwiteka, yitandukanye vino n'ibisindisha bindi, yego, nakanwe umushari wa vino cyangwa w'igisindisha kindi, nakanwe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu. Simbukira ku murongo wa 8. Murongo wa 8. Yego. Mu minsi y'ubunaziri bwe bwose ahore ari uwerejwe Uwiteka. Amen. Haleluya. Amen. Ndaza kuganira ku ijambo nise ubuzima bw'umunaziri. Haleluya. Ubuzima bw'umunaziri. Nimvuga umunaziri ntimwumve iri tsinda ry'abanaziri. Yego ni izina bakoresha, ariko ntabwo naje kubwiriza umunaziri gusa, kubera ko n'abari hano bose ntibari muri tsinda ry'abanaziri. Yego, ariko ubusobanuro bw'izina umunaziri buri umuntu wese araza kwisangamo. Ijambo umunaziri ni iki? Umunaziri ni umuntu warobanuriwe Imana. Haleluya. Umunaziri ni umuntu weguriwe Imana, cyangwa se watoranirijwe Imana. None se umuntu wese ntiyisanze ko ari umunaziri? Haleluya. Ni umuntu warobanuriwe Imana. Niryo zina umunaziri. Ubuzima bw'umunaziri ndabuvugaho amagambo 5. Ijambo rya mbere badusomeye mu kubara bavuze ngo umuntu natoranwa kuba umunaziri agomba kuba yiyereje kuba umunaziri. Ubuzima bw'umunaziri rero, ikintu cya mbere umunaziri akora, ubuzima bwe burangwa no kwezwa. Icyo cya mbere. Haleluya. Ikintu cya mbere kiranga umunaziri, ukabona umunaziri w'Imana warobanuriwe Imana, ikintu cya mbere kimuranga ni ukwezwa. Haleluya. Hari umwanditsi wanditse Abatesalonike 4:7 yaravuze ngo ntabwo twahamagariwe kwanduzwa, aravuga ngo ahubwo twahamagariwe kwezwa. Haleluya. Imana iduhamagara ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Mu biranga umunaziri rero baravuga ngo ikiranga umunaziri, nashaka kuba umunaziri, ikintu cya mbere agomba kubanza kwezwa.
haleluya. Ngiki ikintu cya mbere umunaziri nabanze yezwe. Mani magambo umukristo weguriwe Imana, ikintu cya mbere kimuranga agomba kubanza kwezwa. Baravuga ngo agomba gutandukana n'ibisindisha. Imana ihamagara Aburahamu Itangiriro 12 yaramubwiye ngo va mu gihugu cyawe, haleluya, uje mu gihugu nzakwereka. Ariko iramubwira ngo usige umuryango ubanza utandukane, hanyuma nzaguha umugisha. Ariko kugira ngo manza zana umugisha banza usige, banza utandukane, banza ureke. Haleluya. Kugira ngo umuntu abe umunaziri icyambere agomba kubanza kwezwa, agomba kubanza gutandukana n'ibidatunganye. Nicyo cyambere Imana yaduhamagariye kwezwa. Kugira ngo rero tuze kumva neza iyi nyigisho turifashisha ubuzima bwa Samson. Icya kabiri, umunaziri aba ari igikoresho cy'Imana. Imana ihamagara Samson, yaramubwiye ngo uwo mwana muzabyara, ibwira ababyeyi be, agomba kuzaba ari umunaziri w'Imana. Ntimuzamwogoshe, ntakamwe ibisindisha, kubera ko niwe ngiye gukoresha kizabisiraheli. Mwana magambo umunaziri ni igikoresho cy'Imana cyo gukiza. Haleluya. Ndamugira igikoresho kugira ngo nkize abisiraheli abafilisitiya. Umunaziri agomba kuba ari igikoresho cy'Imana, si igikoresho cyica, ni igikoresho gikiza. Akazi za Samson nako gukiza abisiraheli abafilisitiya. Haleluya. Umunaziri agomba kuba ari igikoresho cy'Imana. Timoteyo 2:20-21 haravuga ngo mu nzu y'imyumba ngo habamo ibikoresho bitandukanye, bimwe ngo bigira umumaro, ibindi nta mumaro bigira. Aravuga ngo ari ku muntu niyeza akitandukana n'ibidatunganye azaba abaye igikoresho. Haleluya. Azaba abaye igikoresho. Kugira ngo ube igikoresho birasaba kubanza kwezwa. Haleluya. Umunaziri ni igikoresho cy'Imana. Umunaziri ni igikoresho cy'Imana. Samson aravuka. Samson atangira ubwo buzima. Birambwira ngo umunsi umwe aramanuka ahura n'intare, umwuka w'Imana ngo amuzaho. Ya ntare arayishanyaguza. Bibiri irambwira ngo ariko ari kumwe n'ababyeyi be ngo ntiyababwira, arabahisha. Ni ukuvuga ngo icya gatatu kiranga umunaziri, umunaziri w'Imana agira ibanga. Cyari igitangaza gikomeye kuvuga ngo Samson abonye imbaraga zifata intare. Haleluya. Yarangiza ntabivuge, ntabibwira ababyeyi. Cyari igitangaza cya mbere. Haleluya. Sinzi icyo gihe wenda gitandukanye n'iki, ariko iyo bije kuba ngo muri iki gihe aba yaramagaye abanyamakuru nk'aba. Haleluya. Kandi atekereza ko yari kuba inkuru ishushe, yari inkuru nziza. Intare Haleluya. Ariko ubuzima bw'umunaziri agira ibanga, ntiyabivuga. Haleluya. Agira ibanga. Agarutse nanone
Bibiliya irambwira ngo aca ku ruhande aje kureba yantare uko byagenze. Irambwira ngo asangamo ubuki bw'inzuki. Arabufata abujyaho ndetse ngo ashiraho abavyeyi be. Irongera irambwira ngo ntiyababwiraho abukuye. Ryabanga riracyakomeje. Ubuzima bw'umunaziri buhorana ibanga, agira ibanga. Ariko abakristo ba none ibanga ryarabuze. Amakuru yose ntavugwa. Ibyo bumvise byose ntubitangaza. Haleluya. Ni twebwe ba mbere. Haba akajambo gato kuri mwene data ukirika ko gatangaza. Sibyo. Nubwo yaba ari inkuru ndi uyiboneye n'amaso yawe ari ukuri. Ariko se ni ngombwa ngo ubitangaze. Ubaye umunaziri. Umunaziri w'Imana agira ibanga. Haleluya. Samsoni aba muri ubwo buzima. Bibiliya irambwira mu gice cya 15 mu bacamanza. Ageze ahantu agirana ikibazo n'Abafilisitiya. Hanyuma Abafilisitiya baraza ari benshi. Basanga Abayuda barababwira ngo twaje gufata Samsoni. Abayuda ngo haza abagabo 3,000. Baraza babwira Samsoni, baramubwira ngo ntago bishoboka, ntago watwicisha. Turagufata tukubohe, tukujane, tuguha Abafilisitiya bagukorere icyo bashaka. Arababwira ngo nta kibazo. Samsoni bamufashe, Bibiliya irambwira ngo umwuka w'Imana muzaho. Ya migozi ngo arayica. Icyakane shaka kiranga umunaziri w'Imana. Samsoni muri cya kibazo, muri bwa buzima, muri bwa bunaziri, Bibiliya irambwira ngo Samsoni nyuma yo kubikora abona kasaki ndogo baragatora. Ngo agatere irambwira ngo kisha abantu 1,000. Aravuga ngo erega akasaki ndogobe kisha ibirundo n'ibirundo. Ariko muri wa mwanya ngo agumwuma. Icyakane kiranga umunaziri, Bibiliya irambwira ngo Samsoni yambaza Imana, yambaza Uwiteka. Ikiranga umunaziri cyakane, umunaziri arasenga. Umunaziri arasenga. Umunaziri atakambira Imana. Umunaziri yambaza Imana. Samsoni ngo asenge, Bibiliya irambwira ngo yari yaguye umwuma. Imana itukurira ibaho hantu. Haleluya. Amwe amazi ashira inyota. Ndahita gute harire aravuga ngo iri ni iriba ry'uwambashe. Haleluya. Iyo uri umunaziri w'Imana, ubuzima bw'umunaziri burasenga. Nta munaziri udasenga. Nta muntu weguriwe Imana udasenga. Nta mukristo wadasenga. Gusenga n'ubuzima bw'abakristo. Haleluya. Ni gute uzitwa umunaziri udasenga? Birashoboka gute? Haleluya.